Evo nekoliko stvari koje su inšallah vama poznate, ali da ih ne pomirimo. Prva stvar, da čovjek se potrudi da mjesto, prostor gdje klanja, da ga znači uredi. Baš tako. Imate jedan sunnet koji je izuzetno zapostavljen kod ljudi, a to je, imate više hadisa koji kazuju na to da je praksa ashaba bila da su u kući imali mjesto koje su zvali mesdžid. Kućni mesdžid. I tu se samo klanjalo. I to je sunnet, nažalost, koji ne prakticiraju ljudi. Znači da sebi prostiš seđadu, lijepu, bez Palestine, bez Iraka, bez Čečenije, bez ičega. Sa zidova skloniš Čevljanoviće, skloniš ovo, skloniš ono, i Meku, i Medinu. Klanja čovjek, ugleda Meku, ajoj, temelju Meku. Hođević, selam alaikum, on u Meki tamo pije zemzem. Gdje si bio, ja išao u Meku. Znači, da čovjek uredi stanje. Ako je previše hladno, da ako može utjecati na to da nije, ako je previše vruće, čovjek uđe negdje u prostoriju vruće, žena kuhala čorbu, zatvorila prozore, Allahu ekber, počne kapa znoj, ja kažem, kulhubala, ima taj, sam začet da iziđe, brate, ja sam se uzdojio. Hladno, stani ovako na dva prsta, klanja, hođa, jesi, brate, odužio, skrati. Znači da čovjek u mogućnosti pripremi uvjet. Ja znam jednog čovjeka, znači ovo je iz prve ruke, kako ljudi koriste vrijeme namaza, ono kad je bilo rat. Znači ja sam slušao ovu priču od momka koji je gledao svog oca da to radi. I sad ono vrijeme nekako pada, dnevnik, gotovo, dok završi dnevnik, počeće jacija. Sad moraš akšam klanjati u vrijeme dnevnika, ali sad granatira se Sarajevo, Tuzla, gori sve. I čovjek kad dođe, stavi televizor i Allahu ekber. Tamo mirheta, on vamo. Ode dol na ruku, gleda ozdovu mirheta. I on sve zna, poslije gleda u dnevnik čovjeka. A eto, Martinom je bio i na nas. Vjerujte, vjerodostojne gledaj. Znači ja to slušao od čovjeka povjerljivo. Sa sežde ozdovu. Treba promaki. E to vam je stanje. A da znate tog čovjeka kakav je mujki što se tiče dobrote srca i znači nekom od nas ne može možda opeliti. Ali džaba neznanje. Druga stvar, braćo moja draga, koja dekoncentriše čovjeka, također, znači ovo sve podrazumijeva šareni zidovi, šarena odjeća, šarene seđade, šareni činimi, sve to, braćo moja draga. Također, da čovjek ne klanja u prisustvu hrane koju želi. Žena postavila sofru, evo sad će žena začas klanja pa da je onda fino jede. Gdje ti začas klanja? Allah, ekber. Deca počela jesti, onda pita čovječe. O komaca, sam slušala kako kaške gledeš. Nema od toga mazaka. Zato Boži poslanik kaže, hadis u Buhari i Muslim. Zar se to ne dešava? Pa dešava se Boga, non stop. Znači, kaže Allah poslanik, nemojte klanjati namaz u prisustvu hrani. Također, da čovjek klanja ima potrebu fiziološku. Tu nam se zaista često dešava. Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi pitaju, kaže, pazite ovo, pogledajte njegovog fikha. Čovjek ima potrebu fiziološku. Ali nema vode, ako ode u WC, klanjat će sa tejemumom. Šta će? Hoće li klanjati tako ili će izgubiti abdest, otići obaviti fiziološku potrebu i klanjati sa tejemumom? Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, klanjat će sa tejemumom što je normalno. Jer nikad niko u historiji učenjaka nije rekao da ti je pokuđeno klanjati sa tejemumom ako nemaš vode. Nemaš vode, šta ćeš tejemum? Ali je velik broj učenjaka rekao da ti je pokuđeno klanjati ako imaš potrebu. Čak Bukoliška pravna škola Ibn Hazm kaže imaš potrebu klanju x neispravan namaz. To je, braću, kod nas se desi, džana me malo potiralo, nije vezi, hajde, ja što začešćemo mi sklanjati, onda hođa uči, ina je tajna, jest hođa odužio, brate, šta je? Nije hođa odužio, tebi ne trebalo vidjeti, cigan. Što mi nisi ošao na vrijeme obavio, ako stigneš u džema, stigneš, ne stigneš, klanjaj sam. Također, zakretanje u namazu. To je ono što smo govorili usko vezano za gledanje u mjesto seždi. Znači,
zaista, kaže Allah poslanik alejhi ve sellem kada pita Iša šta je zakretanje, kaže potajno potkradanje namaza od strane šejtana. I to jeste, čovjek dok se okrene, gotovo, ode njegov namaz. Kamo da ne govorimo ne slučajeve, kod nas u Usanskom mostu sjedi čovjek klanja, kod njega dvojica onaj priča i nešto. On na ruku i kaže, ostanite na koju ste, sad ću ja nešto reći. Tu nama, a da ne govorimo o mobitelima, javljanjima u džamiji, sam na džumsu zovem posjedi tu sad. Ima klanja, to su druge priče. Također, podizanje pogleda u nebo. Podizanje pogleda u nebo, Allah poslanik alejhi ve sellem kaže ili će ljudi prestati podizati pogled u nebo ili će im se ukočiti pogled. Pazite, braćo moja draga, ljudi neke stvari nekad, a zar je moguće? Sve je moguće. Imate vjerodostojnu predaju da je čovjek otišao tražiti znanje kod jednog šejha, alima učenjaka, hadisa, i dugo vremena je kod njega učio hadis, ali uvijek poimitirao hadise iza zastora. Uvijek. Kada je ovaj vidio da je to dobar učenik, da dugo vremena dolazi iskreno, z njegov jedan dan odbili zastor. Kad je ovaj pogledao, njegova glava magarećija glava. Ovu predaju navodi jedan veliki učenjak današnjeg doba, jedan od najvećih učenika šeha Albanija, Hasan Mešhur, u svojoj knjizi Greške klanjača, kao vjerodostojnu predaju. Kaže, pa pita njega taj učenik, pa dobro šejh, šta je to? Kaže, čuo sam hadis, da Allah poslanik kaže, zar se ne boji onaj ko podigne glavu prije imama, da mu Allah ne promijeni glavu u glavu magarećiju. Kaže, pa sam ja pomislio kako to je teško može da se desi. Pa sam podigao glavu prije imama, pa mi je Allah promijenio magarećiju ovako kako je ti vidiš. Allah može bola. Allah je stvorio zemlju i nebesa da ne može tvoju glavu promijeniti u magarećiju glavu. Znači, može, treba se paziti stvari, braćo moja draga. Znači, prvenstveno što su zabranjene, a druga stvar, znači, one mogu imati negativne posljedice. I zadnja stvar, time ćemo ako Bog da i završiti, da čovjek se suzdrži u namazu kada je u pitanju zijevanje. Jer sama činjenica, znači čovjek kada mu se zijeva, tada znači postaje šejtanova žrtva, kao što kaže Allah poslanik, kada neko od vas je u namazu i dođe mu potreba za zijevanje, nek se strpi maksimalno. Jer kaže, kada zijevni šejtan ulazi. A kod nas klanjaš, ako je dug saf, jedan na kraju će, vraćamo govor, kod mene. Šejtan kad i počne ulaziti redom, razumiješ, zajedno svi, malu, gore, dole, znači, i to je, braćo moja draga, jedna stvar, čovjek treba da se pokuša maksimalno strpiti da ne zijevi. Treba da se pokuša maksimalno strpiti i to je ako bude jedan od načina kako će povećati svoju koncentraciju na namazu.